Gardot Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponikha Duaramla constituency angkang Majarong hangaro non puanta sorkar pen ajara sonta kaching thurasai longdun dilang pin podami mi lang towarla pen school jong siawe pelote labang sorong ke kangting thibatawar binong son si duaramla constituency ke parlo arlong chengbruk Majarong hang asontami non puantami kangting thip atowarsi donang bomlang Klase alang litum pen pini perang ke tuma thengno nangka jethandon ke lapu henlo nili tuma phan election na polote ason nang chi chakangpo election haider philote RGM ase theklongli lapen nona por BJP arachari asong japo ake hai Dr. Tuliram Ronghang lapet jasimet pet pen dak local EM Prabhat Taro alang litum ning kimi pen nili tuma phan towar mi lang lapen school nona mat nang piponang ji kali pulote nilitum kebang jilang apora hodan nilitum ta nilining ke hangaling si wotame pinang kokpo pusi hadak ahawararong arara tumpen chuning ri pedopon gariban mele ko wothalang supen hemari bongrong Karbi Anglong news ya unimarong hangpi ke la se nilina chunang ri dunya lam the bang ke la sonik lo nili tumarong ke ko anlo ni talang ve mi ve towar ve barla chala ko anlo ni kisu ki un e ta kachipon ta ko an ni ki duk kisung thekti barla chala chiti min phat ko anlo ni ki duk lang mi pen tau somar pen katiki kang hoy kayu perlo ta nili tum ko anlo ni ke chuklem ka chubor inai ki duk thekti lang nang li le mi nang li le towar ve kisu ki un e ta ko anlo ni ki duk thektik tik nili tume mane gariwan lok puta barla ta konun e habang rong bidam kok ko bang phalang nu ajat yo ke yo si ka chonam tang kon an lo ni ki duk pen ka churi tang kamaha pen chonam lok tu sitami nili tum bang ke ko an ni ki duk la sini tum phane nang ra bek nei pulo to war bang ta tang ni la doi mu la su ka chu nam dam phan ko dak an sin tum dam nang kilometer ko an bang nili tum ke ham su yan lo nili tum ke dua imu wette ke chunam chubor idam ni kisu ki un e huta kisu ki un eta nili tum ke la son lo ham su andam nang po kilometer kep an ke dam nei yan ako an su se ke hilut thulo kidam su nang yelang bang ke la kisu honang tum ke kisu ka chi pon ta ke alang i pen sinili tum ke chi pon lo char chong pon ni green po lang mi lang nu jo la sinili tum bang ke la so to war bang nili phanang ra bek nei pulo nili tum marong ji se tame lonte nili tum ke buta non ke piduli ke son si nili tum bang ke nili nei mathalo la son si pipe kan ane enene sinili tum ke buhute ka chu pipi anke non ke bangrong anta pipe puson te nili tum pujinon ke bangrong berong thakan ke piet nili tum phan ke nang kolom kok titi ke la si nili tum khata nang rabek na yipulo itu bang dul wala sorong nang humri ge lum bang pak te bang igeti nili tum rong ke atok pu masin nang lang rem to bajat bon tang ni la urunot ko aposa long dun man nang tum oh nili tum ke la haita long dun de sarkar pen panong do mati ave nili tum hin ke la haita nang lele najat tanang lele nili tum arong bang ke anke usomata school la thondun na thai ta ha bang long se thondun po anke bang ka sai ti ki toy po pinia kam chu toy po class ke dun long lele amaran ke thek bang ve et lo anke lama si paphidun hublo nili tum hin bang ke ko an lo ni ta la si non pu anta sonding hak la si non bang ke nili tum phanang ra bek na yi pulo nang li tum phana chu kha bang ke Chokihala English LP School along Thanbang nang toy sirak nang jipu kehang pedopon Chokihala habar bu phong terona rong along loka cholia hem kikim Chokihala English LP School along Thanbang aphai kepapa jia phan prabjin pen nang toy thapasi headmaster Paramesor Nursery hin pen KACCEM aphan kachoneri pedopon Chokihala English LP School headmaster Paramesor Nursery ke claim ka chapaduk pik pen lapen school SMC amai pu piteron Thanbang atum lapen kadoko be rong Sir David Teron atum pen bidi sore cherap chitora pen piniar ni wang tami school hem ke pangthir jir kelang misen asai claim chapaduk pono
kedam tanggono soba hotami grade A longdun lo bonta nona dihu aphonga bangke grade B si longrong bonta non ke bang jilang arni abang penke grade A ke palong dun chia phan sai deng pon bom tanglo labang so school along loka choli kadokabi pangrom pet pen bang pharuk phora bang kep so sedu lapen loke thana tum kadokabi bang sirke vet lapen inura bangke lo than bang asai ki klem chotakali BLO asai ta pa klem thula lasi laso school along loke thana bang kadure chotakali BLO asai ki klem athan bang atuma phan KAC pen arpu pekpon asonte misen po athe lo than bang arpu ta do lapen BLO asai ta klem ponang lang puki jasmet siksak pik anlo puta chithan pon lapen pui hina na thu wo phong terona rong GB pen kaning jepon ke labang so school none prang ke misen je aphan lapen rong along loke pachari apona chakki chokabang pho bang phia tuma phan ta lo than bang asai ke klem along war sai pi pon lote misen popota pachini pon thu news text report Karbi Anglong news Ilitumolong tuning 510 student dolo laben as per RT Act 30:1 teacher lason pulote ilitum actually bang create proxy teachers ladak long nangi aodu whereas nitum along non jasemet ke bang setkeve ako bang setkeve muta ino ke BLO laben ino da sara bang ke CRCC plus billing system laso joinisi ilitum practically bang proxy atum si ladak ke thanlo laben nili bang ke headmaster ke akam do pick officially akam do pick setan nili da class endun dun lo ordo ke lasi ilitum la hepen aposi nitum kuno soblong ta A grade mate A plus la egalong ketelo atike e CCR class si more than 90 student do 97 tuning class 5 ke lapen class 4 ke tuning 81 lapen class 3 ke tuning 80 lason si LKG long 78 student tuning kadang tum la chanekan la kedam tanekan bana tum am yelong ahoya puthak mai kedeng nijang Karbi Anglong hamren rong supi pen kehelo kilometering koirap hososi aduya hoy tax get kipri alam ki non puta thir thibang thek kawe jok patum he jong sitami chomangari deng pen areng sonanglo aduya hoy koson pen si kacharai komdunji ma aphan amreng soching border development committee atum pen patir piponsi chithan chimong majai dengpon laso along KAC pen ke pathik ni phai cricket homani political non political organization atom pen ahoy alam thi kachingki kache thana long ahoy kido arar atum tami bikrom teron adhoni teron bindro rong pia tumaphan ahoy puthagalam thi kaning jidun ji aphan ahoy arar atum aphan ingwai ponlo labangso mailong KAC inglong po central committee VP Mirjing Kro Hamran regional committee secretary Prasanto Inti, Samson Teron, KSC Aro Atumaphan, Take Muchot Akorti Atum, Chetong Donsi, Ahoy Kido, Arada Tumaphan, Aning, Pathida. News Text Report, Karbi Anglong News. Dera pita council sor inut bakta lat bang sot dimalong nang chelang pli awilang labang soputak nang lihun kopi kopi. Kaso putar bangke ning duk pelo kapilo chale song hidan kichuniri bu bangke non la son kisung por hut bangke ngori kisung por ke kisung por hut bangke alang lutum dak bangpen ratapan aningang pathe la pen alang tum arsik jet pen asai ke cheklem halabang so kidus asonde ini sapiji por sanon thelong le sitami penap di pulong kecing wai du pu la bang adulong pem masa oh ini the dolon ta la solution bang betik bang ke ini samlo pu bang pulo dak pen isi bang la pulo I just want to request the government of Meghalaya to stop instigating their people. What we have seen is like the people, the miscreants from Meghalaya are being begged by the authorities. What we have seen. So like and then like till today, what after the incident yesterday that one of our brother was being brutally attacked, like he's in a very serious condition right now, and
houses were also burned. Uh, we, the people of Karbi Anglong, are still maintaining peace. But it should not be termed as like we are cowards. We are not cowards. We can retaliate, and we can take to any steps. But we are still maintaining our peace, our calm, hoping that the situation doesn't get worse. And like we are also appeal the common masses, especially Karbi Anglong and Meghalaya bordering areas, to just maintain peace and calm, so that like if there is something worse situation happens, the people of the locality will suffer, and the trust of both the communities and both the people of Meghalaya and Karbi Anglong will diminish. Samilangso Lukhimon Mondir Adungalong, Siva Bharati, Puanchal, Ahinpen Free Medical Camp, Padupon. Lakha Kripli Korkanti constituency ke paro Samilangso Lukhimon Mondir Adung Heralong, Siva Bharati Puanchal, Ahinpen Free Medical Camp, Padupon. Bangso along Mankido Siri, Babulu Langthasa, Sangothon Montri, Siri Rajib Ronghang, Jila, Somporko, Promuk Lapen, Samilangso Town Committee Chairman, Robinson Rongpi Chitong Dunsi, Mayardi Pidun Lapen, Kiduan, Erogia, Mitra Atom Chitongpon, Dasonsi is Karbi Anglong Siva Bharati Tima Bitung Atom, Chilangsi, Kidukilak, Inglong Ratatomapan, Akijoipen, Kiso Kilang Ponji upon Samilang So Havaralong An, Wangsi, Akijoipen, Kiso Kilang Pon, La Solong, Arta Kijum Hek, Atum Pen Chenglok, Arta, Dumuchoratum Ana Pansitami, Som Surya Kiso Sitami, Lang Ponsi Jasimet, Amekabi Anukang Tong, Ari, Akingiso Hai Hui, Lang Pon, La Sonsi, Kiwang Jilang Achiklo, Sitami, Puthot, Wang Pen La Son Tak Tak, a Hawar, Kaprekalong Sitami, Akijoipen, Kiso, Kilang Ponji upon, Kachisikpon, Dolang, Lapen, Humri Dam Tuji Pusi, Nang Pachinidu, La Sonsi Mason Pen, Mai Pechun Pondo. Samilang sa Penlong Morning Tea, Karbi Anglong News.